Якумаш ҳамин ки устод дар бораи ҳамин стикеру смайлик мехостам пурсам ки оё истифодаи ҳамон иҷозат аст, чунки аз як навор аз шайх Ҳусаймин фаҳмидам, ки ҳатто агар суратро редактировал кунӣ барои паспорт, мақсад ягон холта гирӣ, ягон камтар бинита дароз кунӣ, майда кунӣ, ҳамхали иҷозат набуда. Ҳамаро гуфтум як пурсум, ки вай дар стикеру смайлик ана рӯи одам охир аст, вуҷуда рӯи одам, рӯи ҳайвон ва ғайра ва ғайра аст. Ҳамин истифодааш иҷозат боша ё не устод? смайликҳо масъалаи муосир аст. Намедонам, як маротиба ин омӯхта банд гап задан лозим аст ва метавонед агар ягон аҳли илм дар бораи смайликҳо дар замони мо шайх Ҳусаймин вақте ки вафот кардан, ӯ дар бораи суратҳо гап задаги, ӯ соли 1999-2000 гузаштанд. ҳозир ман ин смайликҳое ки дар ватсапу дар инстаграму дар ҳама ҷо ҳаст, яъне ханда, хурсандӣ, ин чизҳо яъне ягон одаме бошад ки дар ҳамин асри мо ҳозир зинда бошаду ҳамин масъалаи гап зада бошад, ҳамона як бор фатвоша дидан накард. Устод, ана ду шайхи ҳозиразамони худамонро гӯш кардам. Якташ Усман Алхамис, якти дигараш Халил Алпулейч. Аммо байнашон ихтилоф аст. Якташ мегӯяст ки ана ин фақат як чӣ гӯям, як кулула аст, даҳану чашм дорад, иҷозат аст. Якти дигараш мегӯяд ки не, иҷозат нест. Рӯзи қиёмат зери ҳадис медарад ки рӯзи қиёмат бояд зинда кунӣ шуд. Кадомашон иҷозат додан? Шайх Усман Алхамис иҷозат дод. Хайр, модоме ки яъне як кас иҷозат гуфта бошад, як кас иҷозат нагуфта бошад, накарда истед беҳтар, то масъала яктарафа шуда. ман гуфтам ки фотоаппарат нав буромад, олимо ба ду тақсим шуданд. расм гирифтан мумкин аст ё не? баъзеҳо қиёс кардан ба пистолет. масалан пештар одамо ба чӣ мекуштанд? ба корд мекуштанд, ё зада мекуштанд, ё чизи вазнин кати, ё табар кати. ҳозир пистолет биромад, як кнопка зер мекунед, мекушад. шумо на ҳансарамиш мекунед, на зур мезанед, ҳамин кнопка зер мекунед, тамом вай меморад. фотоаппарат ҳам гуфтан, ҳамин як кнопка зер мекунӣ, расми одама мекашад. пештар одама расмаша мекашидан ба даст. ана вай ҳаром аст. вай 100% ҳаром аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки одамҳое ки тасвир мекунад, расми одам ё ҳайвона мекашад, рӯзи қиёмат Аллоҳ таоло мегӯяд ки ту мисли ман офаридӣ. яъне ҳамин махлуқа ман офаридам, ту ё мисли ман кор карда тонистӣ. фақат фарқ ҳамин ки ҷон дода натонистӣ. аку ҷон темегӯд. яъне Аллоҳ таоло ба як коре супориш медиҳад ки аз уҳдаш намебарад. аз уҳдаш ки набаромад, фармоне ки иҷро накард, баъд азоб дода мешавад. вақте ки фотоаппаратҳо баромад, оё ҳамин расмҳое ки фотоаппарат мегирад ё мани телефонҳо мегирад, ин ҳамон расмкашӣ ҳаст ё ин мисли оина? вақте ки шумо пеши оина мерид, оинада айнан худатонро мебинед. вақте ки аз пеши оина рафтед, аллакай бонестед, ё соятонро мебинед дар офтоб ки ҳамон шакли худатон. бале соя аз оина фарқ мекунад, вале шакла нишон медиҳад. ба ҳамино қиёс карданд онҳое ки иҷозат доданд. онҳое ки иҷозат надоданд ба пистолет қиёс карданд. чунки насси сареҳ дар Қуръон фотоаппарат гуфтаи гап нест. дар ҳадису дар Қуръон фақат сурати ҷондор кашидан ҳаст. оё ҳамин суратҳои гирифтан кашидан аст ё ин айнан халқи Аллоҳ таолоро мисли оина фақат инъикос додан аст. ин халқи мо нест, ина мо насохтем, ина мо накашидем. ин чизе ки Аллоҳ кардааст. ман ҳозир камераам, шумо дида гап засудед. яъне оли масалан устоди мо вақте ки мо донишҷӯй будем, гуфта буданд ки 25 сол шуд ман ҳоли дар масъалаи камера ҳоли фатво надодиам. он вақто солҳои 2001-2 буд. яъне 25 сол ин ҷониб оиди камера ки дарса сиёмка кардан ба ҳоли ҳалол ё ҳаром гуфта фатво надодиам. ман ҳозир баъди вай бо 25 соли дигар гузашт, 50 сол шуд,
تا حاضر استاد ما камера کدی درس نمیتیم در مسجد نبوی درس میدن اطراف 2000 2500 آدم اشتراک میکنه در مکه هم میخیر در ریاض هم در جده هم لیکن حالی درساشون با کامera سیانکه نمیکنن میگن که مسئله معاصر است اون که از منهج داره تا مثلا 100% یک طرفه نشود فتوا نمیتین اونایی که فتوا دادن در فتواپره در ابتدا او حرام گفتن مردم امر کردن که رسمای پیشینش در آنده پرتای بعد یک سال فتواهاشون گشتن اون مردمی که رسمای خاطروی کودکیش در آنده پرتا غضب کردن که آخه این چه خیلی فتوا و این سال حرام گفتی ما گپیتی گوش کرده در آنده این سال حلال گفتی کنه که اون رسما یعنی که بنابراین در مسئله های معاصر استاد ما وصیت میکردن که سراسیمه نشو فتوا نتی برای چی برای آنکه درست است که آدم امروز گپی خطا گفت فردا برنده باید من دین خطا گفتم باید از گپم گردم گفتنش دکار خیلی که من یک گپ گفتم همون گپنده میستم اگر چی باطل باشدم نه دین گپی خطا گفته باشم من امروز اگر کتابای دیدم که گپی دینه گفتگیم خطا باشه باید از گپم برنده گردم لیکن این خیلی نباشد که آدم فتوای اول ناآموخته دادن گیرد و پگش برنده گشتن گیرد این خیلی هم نه اول آموز انیق کن بعد گپ زن تا اینکه فردا نه من دین خطا کردیم برادرای امروز فتوای من این خیلی است نگو که فتوا یکمش بازیچه نه بعد مردم هم امروز این فتوای داد می پگه با این فتواش میگردد حالا دیده استید بنابراین عکسش کردن میگیرین این شریعت بازی نیست بنابراین اهل علم یعنی بهتر است که نمیدانم گویند یا فتوا ندهند تا مسئله کشانده شود تا اینکه هر روز بعد بدی 10 سال یا بدی 20 سال هست اسماعیلیک اجازت است یا حرام است اول اجازت گفته بودید مردم اسماعیلیک موند ثانی گوید که نه اجازت نیست گوید ما این قدر سالها کردیم که چی میشد برای همین ما در این مسئله گپ نمیزنیم حالا استاد یک در روشنی اندازم او شیخ عثمان الخمیس فقط همون اسماعیلیکایی که خیلی یک کلای زرد است میخندد گیره میکنه فقط همونها رو اجازه داد اون که رسمی آدم دارد رسمی حیوان ها دارد اون رو اجازه داده نیست بله اون رسمی حیوان و آدمش معلوم است پیامبر صلی الله علیه و آله که الحلال بین و الحرام بین حلال بیان شده معلوم حرام هم معلوم لیکن بین حلال و حرام امور کثیر امور مشتبهات امرهایی است که به این طرف هم مانندی دارد به حلال به این طرف هم مانندی دارد به حرام لا یعلمهن کثیر من الناس بسیاری از آدمان نمیدونند بنابراین یعنی به اسماعیلی کرده استدام میشد